Prsten na ruci Jelene Karleuše, tajna ljubav iz prošlosti, povratak starog rivalstva, biblijsko ime koje je šokiralo fanove i želja koja nikada nije ostvarena, danas na estradi sve gori. Karleuša sprema hladnu osvetu Grandu. Jelena Karleuša ponovo je u centru pažnje, ovog puta izjavom da razmišlja o povratku u muzički žiri, ali ne na Grandu, već na Pinku. Mnogi veruju da je ovo njen način da odgovori bivšim saradnicima i otvori novo poglavlje estradnog sukoba. Prsten na ruci, tajna veridba Jelene Karleuše. Paparati su zabeležili Karleušu sa upadljivim prstenom, a ono što je posebno iznenadilo javnost jeste osoba koja je bila uz nju, muškarac sa kojim je bila u vezi pre Duška Tošića. Da li se ljubav iz prošlosti ponovo rodila, Aleksandra Bursać otkrila pol i ime bebe. Pevačica Aleksandra Bursać i njen partner Stevan Sekulić saopštili su radosnu vest, očekuju devojčicu. Ime koje su izabrali je biblijskog porekla, moćno i elegantno, a za njih ima posebno porodično značenje. Suzana Jovanović o Saši Popoviću, neostvarena životna želja. Suzana je otkrila da je njen suprug Saša preminuo pre nego što je uspeo da ostvari jednu od svojih najvećih želja. Nije želela da otkrije sve detalje, ali je naglasila koliko je ta želja bila važna za njihovu porodicu. 4 priče, 1 dan i estrada koja ne miruje. Koja vest je vas najviše iznenadila? Pišite u komentarima.